selo jok sompo baja lo kak si jok melo ada ampo belada pato pak purni aga biasa lo ulele rakana purtone lo koti manuna purtone aga lo tebang utina ya kamera mah tu lakena lo ko tebang din tu jok sompo nah mat atau komate na laki telo gerta ko lamiso coba pa ko gerta laki ko mama may bahagia kak po mana aku teriak ko ngapasay ngomong ko naso kanila buang ngawicertin he pa na di aja sewer naso ko ri ko malibere he jadi asore tu liwar tu he tapos eh formali abada ya tuh lo pak lo cantik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita Mendri. Iya, mere. Anu sa kasi watong mere. Pag si Mila dampang baru kau rencana sudah joko sompo baja. Oh, pana. Kita lagu tu Mila dampang. Mana enggak? Anu kasi sa mere kau rencana joko sompo baja. Pag si Mila dampang bidi. ane kelas si mela dampel na lo silo kon di Bandung ni sekolah kon pasti Oh iya. Si boleh deh beli sebelum pagi tu. Si punya deh. Ada apa kasi di mere? Pau rencana baja lo joka sang polirang supaya rekeng kalau si joka aku baju gede coy. ada pengut tapi aja ni si kampungnya Mereka kasi mere. Nah, kain tu aku sebawa nak aku kau ni kasi. Kok punya cerangan. Di dah bawa kiringan kok anu di na bang kirim dong silo namu yang kecil itu mulai dari kampungnya Deh tu. Si boleh deh wah nomor deh beli sukonya pak. Mudah ni kado nak ko di minggu dah kiring melemah amma. Ni sudah mau projek sih tu. ini semua proses di kampungnya Wah deh itu kasi mere. Nah, itu rekeng pura lah bade na ulang itu mere. Ada apa kali mere? Ada apa kita kali si mere? Iya, ada apa Karena gitu. boleh menguju boleh dari mere. Ada apa kali? Ada kali mas, ada yang berdiri. Berdiri memang aku lupa berdiri kak. Adik-adikku, sedangkan dia lelaki di nenekku. Sisa bubau udah kuru macam. Harus minta uang sama saya, padahal orang miskin nih sama congkenya kan minta banyak uangnya. Itu memang namanya sebab congki mana lelu. Lalu acem mo. Ada yang berdiri tuh. Kok berdiri kasih berdiri nih tuh. Mewah sih. Mewah. Mau beri anak. Assalamualaikum, Indo, gue pulang nih. Kasi bang apa sa nasa ko to? Kasi kapala lang sana ita. Udah kabel apa tuh? Udah kabel ada apa? Kalau kanya baju kulit tuh. Na iwan sa timo ni wani ba pwede de buli sa kasi sa akin apa ko kali sekolah. Udah berapa ada tuh melada apa? Supaya kita berjokan baja jokan kulit tuh. Nang sa pala ta mo ano si ko to. Iya tuh, Bang. Jadi nak dampang muko. Ada ampun, karena terima kasih jalan di sukunya kampung deh. Ya keceraan aja kali so na tanya lenar te ko kampung ya deh. Nah, dia bisa no, ya taruh dan apa? Nah kana mo kasi bawain do mo si bawa katoho bola mo. Dia bisa no. Baga ni ko chapu aja deh. Gana lo kameleka aja. Lera to mana sumere teman dan ako si bawa nak mo. Indra ban lo tabuk berake dan lo pak ketemu dari badai dia Indra. Baga ni ko cek dapin ra ke tabuna. Ada ini bisa enggak? Pak ketemu dari badai Indra. Ay, oi, di waktu aku rasa sebentar lucu tanda. Mau juga baru tak tahu.
Kapa balu lepa boleh wani. Jadi malah kak. Dia tunggu cicil itu. Bau cicil ya, balik masa bumi seso. Nasi tahu nak lepai wajue. Pokoknya enggak aku dia beli juga sopo mama cicil aja no. Katulu-tulu kau nawan ya. Itu makin dok. So no tak. Nah ada cendok. Pakai meter pasti cukup menasan dok. Nah, kau joko kampung na iko tahu deh. Aja mau bata-bata kampung na tewa. Cendok deh. Buka percaya rampon nyewa aku joko kagak boleh cendok. Ceri semua keren ada butuh kok boleh meladam belum keren lo kemerantau maka di bapana aja nama lingi sondro lo ketuduh Amajo nang pise lo beli lo kesompo. Lo mutulis teteli supaya indoor lo anak-anak bola anak kau ada. Amajo lo atau mutulah kutu. Kalau sebelum kemerantau sampai lireng, nasengin apa belum cekonya kemana ngin renang. memang irona talo indra na apa nasi mula jaji indra bawa na talo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad, makan sardi, nama darah mana tuh? Dia banda baru tahu ni agak sebelum saya kasih kalau sardi. Kena betal pajakan nih. Kalau di dua sebu na digagat iku. Nah sedangkan malakan nih si sebu bawa na kudu belanca. Nah di nelo mede na pongon melo di. Jadi bangai nih nanda banga tau kak. Dia ini kau nak? Ay ini madar daging ni pakunya ginro. Padar mana ni nih? Ada mati pasti kalau angin ono kau mau tahu Nene yang sangat nih. Akan lo durang ni Nama darah colo ni tak Yang mana ini pada nelo mede. Jadi bangai. Talaga. Kau sang joko mita ponasan lo go. Oh deh ini jaga mas sih. Sana na Sulawesi. Gang seni ada buat nah. Awal. Nagaro to lang si joko mita. Wow, begitu biasa ro anak dari ro. Mana lo di Pak Bos tinggi. Oke to untuk penegara gue. To penegara aja deh. Lo bunuh diri to nama teh. Dia bunuh diri mesiri kak. Oh buang. Ku dia agak si anak darah. Janda naga ke si itu ponore kak. Wai kak ke si buang. Go, lo kamu aku tanah. Ero elo nersara nada rem kertama. Kata nasa. Tapi itu yang kewitai. Mencoba kerta kak. Oh tang terpilih nak kata nah. Maaf lo kok. Mano plastik bana. Aku plastik kira kok di toko nah sedangkan lagi nrek kurung dia lempah jai. Toto itu yang penting yang ke janda tu. Kemana kok pintar ngeban apa le janda deh? Ada be, cak tanya barang. Oh wah. Kita kan dong, ada nggak dong? Kok engkau mana kak? Saya pasar nih dan pintar kak jandamu deh bang aku. Karena lis lo kok. Yang penting buruk bangga. Udah nggak dong, ya kalau guys. Abang kan dikasih aku. Dia mau runtuh kemana tuh? Mula toko. Sedih bangan itu deh. Sekel ada kok. Bawin janda musuh ini di melo pinter kak. Iya boli supaya boleh sompo kuliah janda terlalu. Kilo lo ke pak. Bagi saja ke mako tanangin reng apa boleh nah. Kalau kaju ke sompo aja. Aja mesti paling mu mesti di pak. Deh Cina ka bawa nak. Yang penting kena boleh di sudi. Di situ nah. Awalin ko na ako joko ka sompo. Aja na nunggu pak. Ko di karo kuping telinga kak. Iya awalin ko na. Assalamualaikum Pak Belu. Oh tante. Tante. Ada tuh gue
gora-gora. Lo suka mindreng. Anu asal kata na tante saga indra ko sa indra ko kasi pao rencana baja lo jo kesompo usang. Oh, terojo ke sompe. Oh, deco itu galang ko usang anu sang pulirang. Oh, jero pe utang ke anu mau bukunya. Iya. Lagu butu. Oh, ahin remo sebain dok mo he. Bisa Siapa? bupina 3 juta. Oh, ko di mo pala pa kasi sompo sebab tahu ko manadale na laki po nga tala ya li sebab kasi wajay. Oh iya, udah 2 mau tuh berhasil kampung atau wemi ngerangin remu aja dah. Iya tante. Karena prediksi ada tante di. Oh iya. Ya, kalau gusto mali, pahay mapuro-puro mana li pahay. Dito nagagas tari, ikaw dis tari kagan ni. Nga sonta betul na. Nelo, kamu aku tanah nih. Nah, kalau mau aku tanana sardi. Sebenarnya ya nih, boleh tega kak. Setiap matindo kak, pasti ketulu-tulu tutu kak. Kung gitu matandre tatong si Molly ka anak kada ona sardi. Sebenarnya ya nih, boleh tega kak. Sebenarnya itu na, mabangon di pada ako. Makadano ako, kita umuro menapa ko di padang. Di uli mata aja lah tuh 20 tahun huruf nih. Pada anak masih sekar sedih. Jolo, ngaran. Punya soe umaring ngerang marudani lau tialena. Seneng sama anak lo. Terus nabiang anak ko ni. Pabilin pele terus. Jam teri. Bisa tak malin anak. Bakal anak ini. Jam teri. No, buka lo tengah no. Oh no. Ada sih tuh kayak gendo. Anak lolong no. Anak kenalo, ate ko malah. Kita korono sapi yang dua dong sapi abang anak korono betanguk ki. Naliwat aja tapa nih mapenya enggak na. Oh ini sendo yang penting walau mesti berbau itu lama apa terima nianya. Agak sih ngalih nato na itu susu itu. Nadegadi semenangnya susu. Alah badu wer endo. Sedangkan ide liwa perina dari sebelanca. Endo bersama bani endo. Mesti berbau aku mitin nanai. Naliwat aja tapa nih. Endo. Nanti kerak-kerak tutu dengan mama ko. Sebelah sana di tengah seluruh lah. Bah, kalau satan doh seluruh sana. Entah ada dalam mama ko kerak tutu. Negara yang rela sana. Konon doh Kata-kata yang rela na. Mungkin itu mati doh. Boleh na sendelo kama miten anak. Sedangkan hindi silabat ipa si Rafi balanca mura de boleh mitasi kilo na malis ko na anak. Sebab aku mitin doh kawan kali manjanya jadi lepas sekamar kebetulan laba kak karo. Nah, kalau lagi pas susu lagi desa melas susu. Bukan doh bana aku deh awe wadah rong awe lah. Apa kita taruh itu? Kenapa anu loko? Iya doh. Apa corona cerita anak Sardi? Ama, nadite ka paliane, tagatu ko batangute. Tene ko baba mo na taga to ko tri wajah kapang to mo ni te baba ma penya ingat mana ka to barela lasa mo. Ama ne, nadite ka paliane, terima kasih banyak deh untuk kekolet melok maku Pesan ini gagam aku yang penting kena neku. Ndok. Oh ndok. Selong aja aku kesandung ndok. Kena ka sa ko ya kampong
Kenal kan begaya sa. Lotok-lotok Wala kasi ako di sila wala ko kasando eh. Asaro ka ko sa kuliran no. Kalau kasur miti teh apa ya no. Hindi na kada kasando ko kampong eh. Ya no pate. Kada ako kada kasando ko ra. Iya no. Di masa bola na Sandro de butuh na bola na saja kue. Bisa kita makataya anu pate ranti tercoba na. Ini kan no. Assalamualaikum. Kami pasan mere. Kini. Ramati. Iya mere. Itu barang lu tace. Kalau goto bala mas to maranta bala ko san kulirat ceng. Lo kasi mas ron kete ko san roy. Pamali cuma kelu asan roy na tayo lero na lewe. Tanya to kulit tarukan na pasan ro ceng. Jadi na rumse. Pero pala laki mo ceng pasan ro. Jadi rodo. Na de tanang kami tace kalau kakak laki tayo. Mana na po meraku boti, makasih Made mo na kacang. Deun dah cuma mendada. Pero lo kalaki tace ro lo. Wah biangi pak meneke na tempat sanduk na. Nga pa masaya po ang ceng kapaka malaki de mana kaya mo do na maneke. Kuro itu deh mana namanya. Iya, pak ni ro ceng. Kalau mapa kita ceng, sana kalau masih macam kalau ni taruh besi baranda, nggak tanya ni. Iya. Coba tahu besi jantan dok. Sama orang tahu kau yang ketemu muka tu lah dengan isi isang ni mah tu ketemu muka. Dia sedih tuh. Selada sapa no di mulum nih bang. Sedih guruku, kulo lang kapir. Iwaturo kita. Kurus ditambah, dikuras, kurus dikulang, dikali sih, kurus dikali, dibagi sih. Kenapa sih memang otak guruku sedih. Lo kerja ni lagi tahu apa kamu dah kau bayar lo ke sopa kau orang nanti. Yene. Tadi lo bukan. Kau mau kemana? Ke warung. Udah, om aku juga mau ke warung utang telur. Iya, sama-sama juga sama saya. Ayo dah, Tak ayo. beli rokok. Iya, makasih om. Assalamualaikum, Tante Beli. Waalaikumsalam. Apa Sardi? Tante, lo mindret telo nenekku cedi. Lo nadokoi baja mau paku jok ke sangkulirang. Oh, sabrak ko Sardi. Pada bani nemo dewa pinriya mako kohe karena indren na bapakmu si bawa indren na nemo kurasi sebu na 3 juta. Kalau ures kematu telo lebih 3 juta. Pada bani nenemu balerako namu beteng bapakmu mudo kora joko konro. Kung apa ke tu pala tante? Liso na pala dolo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nek. Jadi telah nak sabdi.
Ya, ganun din ang pabulat tindra. Tindra. Napura si Sabuda 3 juta. Nakumalis kita lo cedi. Nabinit 3 juta. Nadwa sa bulidat 3 cedi. Jadi makan pa na ba? Makan pa na lo kalau kasompo. Maka di pabulat ni. Bayar ako ng galing hotel. Nadaw ko dyan kasompa. Naman ako kabalara ako kinalalang na sama sa tak balara ako ba diyan ang ini. Ito mo ito ni. Kasi diwandi pa rin. Adi macam mayor ondo. Nah, jadi sama bata-bata kampung na tawe. Pada cengeng si pangu ke kampung na tawe deh. Iya ndo. Ati angin sapa di na mega di kuliah. Iya ndo. Ora tung pada warung maka dah lokal kasompo je kunita no lis warung lokal itu singa ki. Iya lo doang ka bando nang ko kuliah di lisu na di wajah tindra ko pa belu. Ya, la doa aku tuh jauh kako na Iya mega ndo. di kuliah. Jadi babere lo kondo air manu ditangka ndo. Aku makit telo lo kat madu telo ndo. Anak-anak je bebe na manu lai manu mo. Awiseng ndo was manu komba ndo. Manu lai. Awiseng ndo ba. Mita ta avita de na ko makopo tu ta na was manu komba. Na manu lai rohe. Oh iya ndo. Sora bela jok ndo. Ya, hati-hati ko. Iya ndo. Hey. Oh iya ndo. Walu ceden walu boy. Oh iya ndo. Anda doang saya wal. Iya Ya ndo. mau buka ke melunggu kau kada mau ke jom bukai. Iya ndo. Joko na bela ya lo ndo. Ya, hati-hati kau kelalangai. Pacika ba? Ya na macena. Pacika ba? Cina ka to muka ba ona. Ko me ni pula di lisu mo to ka tu. Pacika pa. Jana na. Ondo ko na nemo. Iya pak. Ya uling mo ko to anu kropo pingiti. Iya pak. Oh, koindo ko. Wow, lo konron na chete pe banan re na hai. Bole na ga mangu. Ko talo na, ko pare ga bo talo na le tat chora ko talo na hai. Oh. Halo, Ndok. Ya. Mangin, Ndok. Merontak sang kuliran dok. Ayo deh itu jadi joka. Ayo dok. Mana pernah lisu belen dok. Iya. Ini dok. Reko bicara ya. Kalau ujarin tuh kuah dulu Nanti ujarin joka sompo Kayak kuwer mati mau rui, kayak beko cara, mau bicara apa belum? Supir, putar balik, nggak jadi nih. Mateng dolang, mat telepon udah makan rontak ko lang. Made mater lo sih sana pala umat sih sana kontrol. Iko jalan lo jawab apa kan ndo pak. Mate deh itu kan anak mundo. Bisa deh kowe. Di metu nih mau kalau jok aku apa ke deh. Anak ada pakai barang beli bunga mau laki. Deh pak boleh nak minran ketelo cede ko awro deh lo pindaran ki. Nah bawa roka ko boleh bunga bana nanti pakai ton bawa do korak ko. Di metu nih mau kalau jok apa aku tuh ndo. Sabar aku. Nah ya ndo.